I sang to you? Yeah, yeah. Yours, mine, ours. I could do this for hours. Sit and talk to you for hours. I wanna give you your flowers and some champagne showers, all the shrimp and lobster towers. But it's me that gets devoured. Ooh, when you do what you do, I'm empowered. You give me a superpower. Together the world could be ours. You sit me up on the counter. Instantly it's thunder showers, storming for a couple hours. When we finish, take a shower. I could do this for hours and hours and hours. I could do this for hours and hours and hours. I could do this for hours and hours.
Dan drugi. Gospoda nisu sipala gorivo u Niš kad su mogli, pa se sad vraćaju da sipaju metan u Niš, pa se onda opet vraćaju nazad u Šlevo. Pa se onda nazad vraćamo u Niš da sipamo gorivo, pa se vraćamo prema Toplom Dolu, Temska i Colorado i ostale zadaci. Tako da sad ćemo izgubiti na sat i po 2, 3 možda, dok 1000, pa ćemo onda da se vratimo pa ćemo da ćemo što ćemo poveći. A ješćemo nešto, izgleda puno. dan drugi. Evo smo, neka Temštica ispod
to jest iznad Mrtvačkog mosta prema Toplom Dolu, 9 km do Toplog Dola negdje. Tu smo našli ok mjesto za napravimo klopu, pa ćemo da vidimo kako ćemo vratno da pecimo i da idemo dalje. Spremamo nešto primitivno, dakle mesište, na kamenu ćemo da, pošto nemamo roštilj, nemamo ništa, pa ćemo na kamenu da spremimo to sve, vidjet ćemo kako će da ispadne. Spremna vatrica, kamenje se greje, sam stavila jedno parče čisto da vidimo kako izgleda, da se greje i kakva je situacija. Ništa više da ovog ne treba. Vatra samo je lepo počet kamen da se zagreje lepo i to je to.